खुलुमबाय इउनाइटेड निउसआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। खावब' सेन्टार कमिटि प्रसेनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव लक्ष्मी बिमानि मुङाव सानसेयारि भलिबल बादायनाय सिजन 2 जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव धलपुर आरो बारहुंखानि गेजेराव फाइनाल राउन्डआ जानानै थाङो। बेयाव धलपुर क्लाबा देरहासार जानो हायो आरो देरहासार बान्था मोननो हायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मानगोनां श्री नीलाम ताजु अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय, जम्मुनि बसुमतारी जेडपिसि हालेम, हेमन्त देउरी अट'नमास काउन्सिल आरो अरुणाचलनि गोबां सुबुंफोर। गिबियावनो इउनाइटेड निउस नोंथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि इउथ क्लाबनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोजों बरायबाय। जोङो दिनैनि बे भलिबल टुर्नामेन्टखौ जोङो थांनाय 2020निफ्राय जोङो जागायनाय जादों। सेसन 2 जोङो प्रत्येक बोसोरावनो आरो बेफोरबायदि जोङो टुर्नामेन्ट होनायनि जोङो हाबाफारि लानो सानदों। दायो जोङो एसे लकेल आरो माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिमनि आन्दाराव जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय होदों आरो जों नेक्स्ट आरो जोङो लोखि फुजानि नामै जों प्रत्येक बोसोरावनो बिदि गेमखौ जोङो टुर्नामेन्टखौ जों होनानै जोङो लोखि फुजाखौ जोङो बरायनो सानदों आरो जोङो इयुन जाखांफुनाय जोंनि गेलेगिरि जायफोर माने गोसो गुदुं बिसोरखौ जोङो आग बारायनो बा गोजौआव माने सुबिदा होलांनो थाखाय जोङो जाहाथे जोङो सुजुग मोनो बेनि थाखाय जोङो मानाव गेदेर माखासे जोंनि ओनसोलनिनो माखासे जायफोरा मदद होनो हायो बिथांमोनखौ जोङो चिफ गेस्ट महरै जोङो बा जोंनि सिबिजाथाव आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै जोङो लाबोनाय जायो आरो लाबोनाय जागोन, जाहाथे बिथांमोननि अनसुंथाइ आरो बिथांमोननि मददजों माखासे बोसोनजों जोङो आग बारायलांनो हायो। दायो जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिमाव होदों आरो नेक्स्ट बार जोङो हायोब्ला जोङो नेसनेल लेभेलसिमबो जों लांनो जोङो आखायाव लागोन। दा बेयो जोंनि थिरांथा आरो दा इसिबां जोङो आग बारायनो हायो जोङो नाजालांनायनि आखायाव लादों। দিনে আজি এইটো যিটো ওৱান ডে ভলীবল ফাইনেল মেটচ এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আপুনি দিছে বুলি শুনিলোঁ, এইটো দি পেলাই আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে মনত পাইছে? মই আজি ফুংবিলি লাইমন ক্লাবৰ প্ৰথমতে মই সভাপতিক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি খেলখন চলাই নিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি খুবেই ভাল লাগিছে যে সেইখন খেলত মোক আজি চিফ গেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰি পেলাই লৈ আহিছে। আজি দিনটোত মই আজি ইয়াতে থাকি খেলৰ যিমানখিনি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, দমকলৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি এই খেলখনত চাই মই খুবেই নিজে আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে মই প্ৰথম প্ৰাইজ যিহেতু আজি প্ৰাইজ মানিটো মই নিজে গ্ৰহণ কৰিছোঁ দিম বুলি, গতিকে মই সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচীটো লৈ মই আজিৰ দিনটো ইয়াতে আছোঁ আৰু মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মই খেলখন চাই শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই ইয়াত যিমানখিনি আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা যিমানখিনি খেলুৱৈ কমিটিসকলক মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি খেলখন চলাই নিয়া যিখিনি কমিটিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি দিনটোৰ পৰা আজি সন্ধিয়ালৈকে ইয়াত চবেই সকলো ৰাইজে উপস্থিত থাকি এই খেলত মানে চাই উপভোগ কৰিছে, খুবেই মই আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে আমাৰ ইয়াত যিহেতু মিলনজ্যোতি চেণ্টাৰ তথা খাব চেণ্টাৰত আজি লক্ষী পূজাও পাতিছে, সকলো ৰাইজে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ খেলখন চাই পেলাই উপভোগ কৰিছে। মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানখিনি কৈ পেলাইছোঁ।